U tržnom centru Mall of Montenegro tokom prethodna 2 dana promovisani su zdravi stilovi života. Fitness festival Budi fit, budi zdrav okupio je instruktore iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije kako bi podsjetili građane na važnost treninga u očuvanju zdravlja i vitalnosti. Instruktorka fitnessa u Podgorici Hajdana Mugoša, koja je već 15 godina u ovom poslu, smatra da se nedovoljno radi na popularizaciji zdravih stilova života, te da su ovi festivali za to odlična prilika. Mislim da se ljudi dalje trude, da posećuju fitness centre, ali nije samo fitness, da kažem, zdrav stil života. Zdrav stil života smatra se i to da vodimo računa o zdravoj ishrani, o tome da unapređujemo svoje zdravlje, svoju formu, da posjećujemo parkove radi, da kažem, rekreacije na svježem vazduhu, tako da nije isključivo fitness samo zdrav stil života, ali obzirom da ljudi sve manje i manje imaju vremena da se posvećuju sami sebi na taj način, rađe posjećuju grupne programe da bi održavali formu i da bi ostali, da kažem, u tome duhu. Za one koji žele da se oslobode stresa i kilograma, instruktori preporučuju aerobik. Pilates je s druge strane idealan za držanje, probleme sa kičmom i sticanje snage, dok je joga mnogo više od toga, stanje duha i unutrašnjeg mira. Za one željne zabave tu je zumba fitness. Iako se mnogi opredjeljuju za fitness zbog fizičkog izgleda, zdravlje je mnogo važnije, smatra Mugoša. Samim tim što radimo nešto za sebe, ne samo što se rešavamo viška kilograma, već je i point u tome što smo psihički stabilniji, radimo na svom psihološkom sastavu, kardiovaskularnom. Taj dio je jako, da kažem, zanemarljiv zato što ljudi sve više i više sjede, takav im je stil života, odnosno posao im je takav. Dosta ljudi puši, ja apelujem na taj način, ovim putem da se odreknu cigareta i da umjesto što će zapaliti nekoliko cigareta uz kaficu poslijepodnevnu, da pođu u neki fitness centar ili eventualno pođu u neku brzu šetnju ili hod, i to je čak korisno. Mirjana Slovaček je već 20 godina u fitnessu i instruktorka je aerobika iz Osijeka. Ono što smatra najvažnijim je bavljenje sportom i rekreacijom od najranijeg uzrasta. Zalažem se da se djeca već od najranije školske dobi bave sportom, jer smatram da što se ranije bavimo time, bit ćemo zdraviji ljudi i mislim da će oni kasnije postati i bolji, uspješniji poslovni ljudi na kraju. U potpunosti je predana svom poslu i uvijek nastoji da motiviše svakog oko sebe da maksimalno uloži u svoje zdravlje i vitalnost. Statistike baš nisu sjajne, mislim da je nekih 4% se bavi u Hrvatskoj sportom aktivno. Mi to naravno želimo popraviti, entuzijasti u svakom našem gradu to pokušavaju iz dana u dan povećati taj broj. Mislim da smo na dobrome putu, puno smo osvješteniji nego prije i evo ja se nadam kroz jedno 10 godina da će naše generacije popraviti taj broj. Ljubitelji uličnih plesova s druge strane mogli bi se obratiti Aleku iz Zagreba, ekspertu za hip-hop, koji je, kako kaže, ne njegov posao, već stil života. Interesovanje za ovu vrstu kulture nije veoma izraženo, ali smatra da hip-hop postepeno pronalazi svoje mjesto na Balkanu. Polako se kod nas otvaraju te neke grane, upravo zato što je život toliko stresan, užurban. Jednostavno ljudi traže neki trigger, neki izlaz iz te surove svakodnevnice i dosta njih se nalazi u plesu, što me iskreno veseli, jer evo i u našem plesnom centru sve više i više djece koja plešu, koja se za to zanimaju. Tako da rekao bi da je još uvijek mali postotak plesača naspram stanovništva, ali da je u nekoj uzlaznoj putanji svakako. Granice u hip-hopu po njemu ne postoje. Jednom kada uđete, kada malo zagrebete površinu, uđete u materiju same te kulture, shvatit ćete da je uistinu vaš doživljaj, vaša interpretacija muzike, vaš pokret tijelom i sve nekako, cijela ta fuzija je u principu okrunjena, možemo reći, jednom zabavom. Znači, samo je stvar zabave, opustiti se, udahnuti glazbu, udahnuti ritam i niko ti ne sudi, samo zapleši. Ako ste u dilemi da li da počnete sa fitnessom, nemojte oklivati. Mogućnosti rekreacije su neiscrpne.